पोखरा आमासम्म दिदी मेरो नाना दिदीका रोटी चौरासी आज आमाको 84 पूजाका रोटी हाल्ने दिदीहरूको उहाँ दिदीको नाम के पर्यो नि हजुर स्पेसल रहेछ नि यो कडाईको त्यो रेडिमेड हो कि हालेको उहाँले चाहिँ हेर्नु हाम्रो एकैचोटिमा 5-6 वटा रोटी पाक्ने तरिका सबैले सिक्नु होला यो चाहिँ लहर जानु समवर्ततागे तस्य तदपि तद्रूपमेति तन्देवत्वमजानमग्रे वेदाहमेतं गुरुगं महन्तमोदित्यन्महन्तमसः परस्तात् तमेव दिदित्यतुमित्यमिर्दन्न मन्थाविदतेन प्रजापति चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विराजते तस्य जोनि परिवेशन्ति किरतस्तुनिस्व जोरेभ्योऽधवति जोदेवान पुरोहितः पूर्वो जोदेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मैरुचं ब्राह्मण जने तदेव तद्वृण्णं जस्ते ब्रह्मण विद्यतस्य देवासनसे श्री चतुर्दशिं बहुधा द्विपार्श्वेन चितानि रूपमसिनो व्यातं वैश्वानि मुम्बैखा सर्वलोकमैखणा हरि ओम आशुषिचानो वृषभो न भीमो गणा गणा छेवणि सरि गणि नाम संक्रांतनेन निमिकये कविरा सदपुरुषेण सदगिन्न संक्रांतनेन निगुणज्योतिरञ्जनितं लोभिष्णतादिन्द्रेण सहितेन च सहस्रग्न सहिको सखुश्रेष्ठ सहितगणेन सखुसर्तिशिष्ट गणेन सहस्रशेषतेन सपमवर्तिन च विराते बृहस्पति अतिरथनव उपवादमानः ब्रह्मणसेन परिमलजलपितरथनाम बलविक्रमस्तं प्रविणः सहस्रन्न सहस्रमानो अभिविशद सौजाततिट गोविदा गोत्रविदं गोविदं बलवन्तमज सैमको सदा सरायन सकुलमुदमामिगतानि सहसागा हमानदाय विरसतमन देशमिनापेरना गायकरञ्जनिन्द्रसा इंद्र आसन्यता बृहस्पति दक्षिणायज्ञ पुरा सुमयत देवसेना मोविमुञ्जति नजन्तक इन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञतितेन महामनुज भुवनस्य जङ्गोगदं ददन् उदय रेखाय भगवान् समाग्नन्त विद्यधनञ्जन च धेरालिङ्गं अस्माकं विद्यते तस्मिन् दिवसना जयन्ति भगवान् अस्माकं उत्तरा अवेता अभिगम निखम्बतित अभिगम जे चित्तं प्रतिलो भयन्ति ग्राण्डं जल अभिगम सप्रत्य संसर्ग सदन नाम हसन परमपति सर्वम चिचे गत प्रभुताव समागम जनजिका प्रेता नरेन्द्र भास्कर मध्य दिदी मैले बनाइदिएको